Voini November ni som pariat kum sang ni som ni pali thotra ni ani a in zawain si baile vekule Israel Hamas in dona chanchin thar lor khom Israel beihpui thlaknaah mi za som pakhat an thi Israel si paite chuan in rini khan Gaza Stripa Palestinian mi za som pakhat an that ni in medical source te chuan an tar langa Pope Francis chuan genocide nia soichungchanga chuichiana phut bok heti la hian Israel chuan Lebanona thona mangin beihpui thlak chun zom zela hi Beirut khawpui leilia Hezbollah media relation officer Lianber Mohammed Afif tha ani nuwa ani US President thlaknaah kar toplama khan Donald Trump chuan Dearborn Michigana Arab American le Muslim vote nei tu te amua ram tam zok ten Israel in Gaza le Lebanona indona aneite an thlop wangin an thinrim thuan soye Donald Trump chuan ka administration chung khan Middle East a inrem na kan neya inrem na kan nei le thwai don ani ti in he meeting nei zo a hian social media aziak ani thinrim hlom viama se in hmunpui ne na ro pui tak achan nuwa Trump a hian Republican Party a Israel thlop tu then khat tel na team nen White House a kirle turina in buat seimek ani heng bo ruak kara milangsar tak pakhat chu Secretary of State ata nominee Marco Rubio ani nikum sang ni somni pathum October ni kwa khan Rubio hian thu soin Israel chuan Gaza a Hamas tha chimi vek mai lo chu du thlan tur dang ani lo ti asoya kumino gas ni somthum khan Rubio hian President Biden an West Bank rama Palestinian dodal na konga in namnoi Israel mi telaka Sheikh na siam chu asoi sela Biden an hena lekha thona Israel mi te dik taka anram luya anom chu remna dal tu an ni lo Palestinian te an ni zok ti in naziak International Rescue Committee IRC chuan Gaza marlama tramna na men lo thleng tur chungchanga UN Thlop Famine Review Committee na angen na chu thlopin Gaza a mishing hmunpui na lut tur khapna siam te chu li sakturin Israel angen heng buainan na satakhi humanitarian aid lut tur lo ti buai wanga ni bera ti in IRC country director for the occupied Palestinian territory bat witi vin chuan asoi tundin mona chuan Gaza a hmunpui na lut tur za somria chuang chu ti khotlai mek ania October kumsang ni somni pathum nuwa anyam ber trum athleng hialani bat witi ven chuan soichun zom zelin a cheber kan thleng mek ani ti in avo khana Gaza rampuma hian ril tram eile in lama har satna le eichiat lutukna wanga natna le thina pungchak le ni ati arang lama mala turin angen takmewa Gaza chunga hmunpui na pek chungchanga khapna siam te chu hlim ngal turin kan nge nani Israel sarkar chuan Gaza chengten eile in damdoi le ni tin mamo thilpui mo dangte an mu theinan amo phona len chuangei turania an nuna Israel kota ein ngat mek thua soibok Hezbollah zingami Mohammed Afif kha tunge ani chiale Central Beirut indona a Israel sipaiten an tha tak Mohammed Afif hi Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah a media advisor na hunre takchel to lo ni to a kansha thewangin Hassan Nasrallah nge po hi September tha khan Israel airstrike a athi ani kha Afif yan amain Hezbollah a Almanar television station lo enkol to boka media officer right to na achel ma hiana enkol ani kumtam tak chung chu Hezbollah in biak po na konga mi poimo tak mai ania Israelina Beirut abe trantir hunlai po khan Beirut chimlam khawpui building chimnuai chungchanga press conference alo bua sai photo thinani karma sa a thothar thedar tu ten hena athu soinu nung bera Afifian Israel sipaite chuan Lebanon ramte chu pakhatma anhum him theilo ti asoya hunre tak sungin dona chunzom zel turatan Hezbollah hian ral thuam le thil dang anenga to kani ti asoye political analyst Ali Murad chuan Afif tha ani chan hi US kai shwai na in inka he puana tumlaya inka he boruak ti chata tumna man rozinga mi ani thosoya mase thina hian Hezbollah sipai ruwa manna ati buai don chuang lo ti ina soibok Hezbollah chuan Israel marlam anbe ngei thua soyi Lebanese armed group hian nizan cholni zanlai pelnu lokhan Kiryat Smona a Israel sipaite chu rocket mangin an kap ni in anin soya
he thil hi Israel sipai ten Beirut area a Hezbollah media ho to Mohammed Afif an tha nuwa an thil ti ani Hezbollah chuan imin pathiani khan Israel mun sang-sanga voisom pasari zet an cheveti an soibok Israel in beit lahia abe na nunung bera mi somnga ai tlem lawan thi Gaza mi puite hian boina achwa tanga nizali chuang zeta tlin nuwa le bompuak chunzom rengka ra hunan mang chunzom ve mek bokani Israel sipai ten beit lahia marlama building chong tamtak chung ko tamtak ten an chwa san nuwa air strike na tak mga beizuin Palestinian mi somnga vel an thi Democratic legislator chuan in thlaknaah IPEC in chanbawani dan chui chian aphut New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez chuan tunaya US President le Congress in khawpuia an chawlhna American Israel Public Affairs Committee IPEC ti che dan omang lo takin ngunga nei dan chui chiang turin atho pui tengen Israel thop tu in ngana pindan pol saktak IPEC hian kumin sungin political campaign na dollar maktadwai za chuang an mangral nia soi ania in khawpuia nei lai khan Israel in Gaza be dan soi sel tu Democrats te chu an lo be ani ome Exa thuposa Ocasio-Cortez chuan miten Congress member ti chu Democrats atanga vote nei tu te no darna tura agenda lar tak mipui du lo zonga nor lui tu special interest group ina angong chungchang an soi do ni chuan IPEC chungchang hi an soi ho masangei turani ati Council on American Islamic Relation CAIR US Rama Muslim cheng in zom khom pol chuan Pope Francis an Israel in genocide akalpui nia an pu chungchang chui chiana phut na chu athlo pani CAIR National Executive Director Nihat Awad chuan thu chwa siamin Pope Francis athil phuthi kan thlopin kan lom lo lea ama thlop tu te chu he ko na chang tur hian kan som boka digna le mo phurna len zonga thu soi turin kan du bokani ti in CAIR National Executive Director Nihat Awad chuan thu chwa siamin a soi Nihat Awad chuan hengen na hi US President kalchuak tur Joe Biden Roman Catholic mirin tak tan po aman tlak tur thua soi war lebok Masia Awad chuan pop ngen na hi thil thatak ani ang bokin thudik omsa chu finfia emo chui chian zui chiam emo angai lem lo achan chu Israelian genocide akalpui na hi alang chiang sa emani ti in asoi piap piap mai tuna kan mamo chu genocide ati top theina tura malak na ni ati Karkalta ni nga ni khan US Special Committee chuan Gaza a Israel beihpui thak dan chu genocide rongkai ni ti in alo soi sel ve to boka Israel sipai ten in rek ril tram na chu indona manrua tan an mangti na pu bokani Israel sipai te chuan Gaza chimlamami safe zone an bom kan thulak na soidanin Israel sipai ten Gaza chimlama almawasi humanitarian zone mun him chu an bom wangin mi pali an thia mi engomozat an hliam bok he beihpuia hian ralte chen na puan in an beini in report chuan atar langa he thil thlengi ni khatchunga Israel in Gaza stripa na sataka achet nuwa thleng ania Palestinian mi za som pakhat velin an thi pha ni in an soi Iraq armed group chuan longchol mun Israel eilat chu drone manga an be ngei thuan soi Iraq Islamic resistance chuan Israel longchol na hmunpui poimo eilat chu drone mangin an be ngei ni ti an soya hetia an be na chan hi Gaza le Lebanon an lo thlo vena ni thuan soi ani Israel sipai te hian unmanned aircraft mishing chuan tel lo na mang vekin an no tu daya an lampanin missile engamoza daron kabluta firfiak missile zinga pakhat chu eilat longchol na hian atlania soyania mase thile hliamero anom lo The Times of Israel in atarlan danin he munatanga footage anti chwa pakhata chuan eila tuipui kam nai khawpui chunga hotel pakhat bula firfiak missile atlalaya langa clear to mi pui lau thong tak tak te po an lang tel ani hemi ma hian Yemena Houthi te chuan Israel rama ya fale askelon biala Israel sipaile an hmunpui mo dangte drone manga voi engamozat be na a mo phurtu an ni thuan soi war hle Pathiani zan khan Yemen Houthi helho ni arin helte chuan sumdong longlian pakha chu red si chimlam apal tlang lain an lo be ni in an soibok Vani thak takin he thil thlenga hian mishing thil le hliam le chian na lian thama thleng lo ni in thunei tu te chuan an soi British sipai United Kingdom ina a soidanin
Lawng captain chuan he Lawng hi Red Sea le Gulf of Aden in zomna Bab el Mandeb Strait bula akalain an nei taka missile puak Russia thu soya he thu tuipui lama sumdona kalpui tu UK MTO chuan atar lang ve bok he thil thleng hi Yemena longchol hmunpui moka tanga thanglam kilometer somli pariat vela hla a ani longle athok tu te chu himdam takin an oma an tumram panin tluang takin an kalmek ti UK MTO chuan anem ngeta hu thi te hian he poi khoina thlenga hian thu chwa engma an la nei lo ma se he thili an ti ngei ni ti rin helna lian taka thunga thudik tak chuala lang chuak nge yang le October ni Syria beihpui thlakna twar tu chungte chuan US kota Iran an heka new evidence finfia na thar an the lut October ni Syria Hamas beihpui thlakna a American thi chungte hian Iran le akai noi firfiak pol engmozat laka US Federal Court a thuboyan the luta he poi khoina hian Tehran in rol na finfia na thar chungchang po atel The Times of Israel in Asoidanin thuboy the lut tu te ukil Gari Osenan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC in Hamas kota US dollar magtadwai tam takapek thu tarlana document thuruk an the lu tel thu asoi chungchang atar lang ani document poimo tak pakhata chuan kumsang ni somni pania Hamas member senior Yaha Sinwar Khalil Al Hayale midangten mukhom na record atela indona thlen thula Hamas le Iran thopol te inkara invena torin remna siam dan chipchar takena langa document a hian October ni Syria poi khoina thleng turatana inbua saina tan Iran ne na tanga thlakhata US dollar maktadwai sari deal tura thutlung na siam ani thu thiltel ani bok he thuboya hian Iran IRGC Hamas Hezbollah Islamic Jihad le Popular Front for the Liberation of Palestine te chu thuboy siam sakatan antar langa mase document a hian Qatar le Turkey ne na tanga sumhu ani soi thuthang sha ni ma se tarlantel ani velowi ro thilmak atling Biden administration in US firfiak blacklist atanga apai chua Yemena hu thi helte po soilan zinga tel an nilo bok he thu boy thelu tu chung ko somthum pasari te zinga hian ye chel later potela ani hi US Israel ambassador la ni mai turania afapa mo si later chu November kumsang ni somni pathum khan Gaza a firfiak ten an that ani hello suta hian US Foreign Sovereign Immunities Act le Anti-Terrorism Act noya thi chungte tan sumle paya zangna domna pek dil na te atel bok IDF chuan Beirut strike a Hezbollah media chief tha ani thonim ngeta thwak sutu da thatna operation ti in aming apho hialani Israel Defense Force IDF chuan vo in khan Beirut a thona manga beihpui thlakna a Hezbollah thupuang tu sangber Mohammed Afif chu an thatti an nem nget Afif he Polin zo media en kol tu berania IDF chuan Hezbollah thupuang tu le thudik lo the dar tu berani thuwa soi Afifian kumsang ka zakwa somria chawkhan Hezbollah hi azoma he firfiak pol sipai na thona hian thunei na sang tak achil zui ngal ani IDF soidanin Israel laka Hezbollah firfiak thilti ruwa manna le ti hlotlin na te in rol thin thu soin senior official ti nena inrim na siama a in rol bok IDF chuan atifia na thopui te nena Hezbollah ngai dan thelar konga le mi puite thluak suk na tura malak na tan video footage lakhom turin thua pe thina chuminua fingtakin khovel mitmua an the dar zui thina ni thamasa khan Syria a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a chena inchu drone manga be ani tur ruwa man na siam le ti hlotlin na tur konga ain rol nia soyani bok IDF soizel danin afifian Hezbollah in Israel laka rirulam indona hmunpui mo ta ka changti soin Lebanon media kaltlangin firfiak te thilti soimoi tule mi puite fui portu ber ani thua soi Lebanon Health Ministry chuan he Israel airstrike a hian mi pali an thia mi som pali liaman tuar ni inatar langa amalama mi pakhat thile mi pathum liam zar riko chu siam that ani IDF chuan mai tuam tam takin West Bank khwa an halti asoya poi khoi tu te hi itamaram lwa thara tanga lokal ani a hemin huwa hian Palestinian ten Israel mi pakhat bein beram rwalan ruk saknia soi ani bok West Bank ka Palestinian chen na khwa Beirut furik bula
kar pakhat chu in rin ni November ni som paruk kumsang ni somni pali khan mi puin an hal nia soi ani bok Nablas bula West Bank khwa beihpui ka inrin ni khan mai tua mi tam takin building engemaw zat le kar pakhat an hal ni in Israel Defense Force chuan an soi henglai mun hi tharum thona chua main IDF chuan Palestinian ten beram rualan ruwa Israel mi pakhat an be nia report an don thuan soibok he thil thena tanga rewak lo nuwa Israel mi mai tuam tam tak chu beihpui an luta heta hian an ma ni le helai bul hnai om Palestinian te inkara tharum thona na satak alo chuaka lunga in vom potelani ti IDF chuan an soibok tichuan Israel sipaile border police officer te chu he thila thlenna hmuna hian tirlu ngal an ni a boina chok chuak tu te hnok ya nan hian tear gas le manru dang an mangti IDF chuan an soya tharum thona thlenga hian thile hliam anom le omlo an chat lo ba ka man an la nei lo bok he thil thlenga hian thu boy siam sak an nei tlem hlia hei wang hian khothlang ram engemaw zatin kumtira tangkhan West Bank boruak ti sithei Israel mi kal filor extremist te hekna an lo siam to a ma se kongro sulem lo ni in nalang IDF chuan hetiang thil thlengi ademin poya ti hlia he biala ven himna le muana vongreng turin na sale zwa zokin ma ala chunzom zel do na ni ti in IDF chuan thu chwa siamin an tar lang ngal bok kan thulak na in a soidanin IDF te chuan thil ti swal tu te hi Itamar settlement atanga local ni in an ringa boina chhuana mun hi chi in thliar ran na sat na mun ni in an soi thamasa khan Palestinian khwa jala ta chene in le lo nei na ram te chu Israel extremist pemlu te chuan an lo hal to a September thla a khan Jordan Valley a Palestinian and human rights activist te chu hengmi te hian an be wangin mi pakwa an hliam ani October ni sari kumsang ni somni pathuma Hamas ten mi puyan tha chiam nuwa hengmi te tharum tho na hi apung chona salhe ni nan soya thama salama olive season a intana tangin tharum tho na pung na salhe buka chuti lai chuan United Nations chuan lo nei tu ten olive season lo omber an ma chon mek ani ti in an lo soi hialani Israel thu nei tu te chuan hetiang poi khoina hian juda extremist te hi man an nei manglo ni in rights group te chuan soin mak an ti hle bok nikum October ni sari atang khan Israel se pai te chuan West Bank ram puma Palestinian mi sanga zani somnga velan man to a heng zinga hian Hamas ne na inzom mi sang ni somnga chuang an tel Palestinian Authority Health Ministry chinchia danin he hun chung hian West Bank Palestinian mi zasari somparuk chuang an thive to bokani IDF chuan anzinga tamjok chu silai keng tumbik nei lawa silai me puana thi boina chok chuak tu le Israel sipai te mo firfiak te thilti wanga thi te an ni thua soi hemi hun chung ve kyan Israel le West Bank ka firfiak te in beina mi somli pakhat an thi to a Israel security personnel te po an tel West Bank ka firfiak pol te nena in beina security force zinga mi paruk an thibok Russia le Ukraine in dona kalmek tu na ani zakwa somkwa pasari na chu alazual zela sipai politics le diplomatic lama danglam na satak oma update poimo rang te chu hetiang he ni Russia missile chuan sami Italy khawpuia chene inte kapa mi somthi in no pangpani antela mi somnga panga anliam bok strike danga omle wangin hebial chunga hian power supply ti top zui ngal ani Russia chuan thatam tak chunga air strike na bera khawpuia missile za somni le drone somkwa kap chuaka Ukraine hian chung zinga missile za pali te chu an lo danga drone somli pani an lo kap thlabuka thildang chura dar mangin an chui chuak bok Ukraine energy grid chat na wang hian emergency in current ti thim ania Russia chuan Ukraine drone somnga pakwa ka chiat sakthu reporta heng zinga hian Moscow bula pani atel Russian missile te chuan Moldovan airspace an paltlang nia soyeni a hei wang hian Poland chuan flight anti-top politics le diplomatic lama thil thar chuak te Biden administration chuan Ukraine in US siam long range missile manga Russia ramna sataka be aremti saka hi policy in thlak danglam na lian takani he thutluk na hian Russia lama tangin soisel na sataka toka khovel boina azwa zel tur thu vo khan na aumbok
France President Emmanuel Macron chuan Russia in rambo ruak atibuai chodem thu soin President Putin an remna zonga in biakna nei adula uzia atilang ti asoi Russia in Ukraine be awangin Rio de Janeiro a G20 roi tu te inkara in rem lo na pha a hian ram sang joint statement siam chu atibuai hle UN General Secretary Antonio Guterres chuan Russia in Ukraine power siam na mun le civil infrastructure abe chu pomzam theilo thilni ina soi German Chancellor Olaf Scholz chuan Putin ane na anin biak na Russia in indona chungchanga Putin an aril ro so sondang lampha lo ti asoi mishing tile Ukraine bial chunga ngong anei dan Russia in airspace dan anron bo chiat fo wangin Moldova le Poland te chuan buai na hi anram chunga apun lun mayang te an lau thong hlea Russia in Ukraine energy infrastructure abe na wanghian Ukraine mi puite har satna siam na salhe buka thasik khowot anai to wangin civil mi te an ngai to omle ni inan soi he buai na hi khovel pum huwa pa ngai ven lo berala ni renga international policy in thak danglam le sipai in ka hai kalpui me kara hian ala zwalzel the ni ti alang chiang hle mai khati zong kha tunchumata na kanron ti chwale theite choni e